پادکست خوابونه گوهدار دکن لسر پلاتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوند کلاود دکارم مبشوپینن. سلاف گودارین پادکست خوابونه از زین البلوت به برنامه کدن ام پیش بریوانه دوی برنامه خود امی به نوی شیخ سعید شیخ محمد قاسم فرات کوره شیخ علی رضا ر سردان شیخ سعید به مناسبت سالوگرا دار وکرنا کال شیخ سعید امی به نرخاندن دست بکید مرحبا جوره. مرحبا خير سلامت. بريز فرات سرلدانا قال الشيخ سعيد ديك شنو سرلداني دار فكرنا قال الشيخ سعيد وشلو حفظ هذالين خو ديروكا كردو كردستان د روشكه د سوجه هم دخوازن بروشي وقال الشيخ سعيد جدوي نبيوي يعني جدوي وا ببيسن فرما ما قدري يعني اولياتها في مساله اولياتها 1925 خدينا قصر شيرين پیمان قصر شیرین بردا کرد بین اسارت دانه دنوا پروگرامان دانه و امپریال دنیای وانا پرچه کریه جهدو شیخ سعید یان ادراک دکر دزانی بو 1923 شو واجی مجادله کی گرم دست بکرن یعنی daha اشکره بود و جمعیت آزادی ایجار خاطر 1921-22 دیان داده بیشن جمعیت آزادی چی بود؟ آزادی او جناوا اتحاد ترقی درکتن، کرد تعاونی درکتن، خواندوان کردان هبون، عسکری وان هبون، آریستوکراتی کردان هبون، یعنی انسان توپی هبون، کماله کدنی به ناو جمعیت آزادی خاص ساز کرنه. خالد بگی چی بری هبیه دناوا کماله دا، جمعیت آزادی دا، خالد بگی حسنی هبیه، حجی موسی خویتی هبیه، یوسف زیا هبیه. مال عبد الرحمن الشرناقي هبيه سيد عبد القادر شو اوجي هنا وقال كي انسان جدا جدا باشتهاتي وفندوان تناوى ازادي ده هبيه ازادي علاقه خو شيخ سعيد را قرتك يعني محتملا شيخ علي رضا بالكي ده تدابه دائما تجم قور حصار القور حصار جيفين چيدكن وشيخ سعيد افندي وانا آلیکاری دوام پرد دوام شخص الشيخ سعيد افندي وخالد بكشي بس خالتي هيفن يعني ديوان خانجي هيفن والشيخ سعيد افندي جي زواي خالد بكي يعني خانجا خالد بكي خانم الشيخ سعيد افندي آزادي علاقه خوب الشيخ سعيد افندي را گلك خورتك حتى ملا مصطفى برزاني ده 1923 ويا 24 دا بتابع ملا عبد الرحمن الشرناقي والتاني الشيخ سعيد افندي قروح صار دا زيارتكن مرف ياجي تي دردخينكو او على قناة ملا عبد الرحمن الشرناقي انضام آزادی جمعیتیه بو ملا مصطفى راحاتیه قول حساره معناوی اوکو جمعیت آزادی دوی داره دا خباته که وی هبیه يعني وی خباته وی تأسیس کریه آزادی تأسیس کریه لیبل الشيخ سعيد افندي فعلا دنوا جمعیت دا نبیه حتی نیکو خالد بک دیگرد خالد بگو یوسف زیا و عبد الرحمن الشرناقي و موسی خویتی و بتابع 4-5 کسی دنید دگرند بندست دکن اوجد 1924 بله دینن بلیسی و جیبو شیخ سعید افندی جی طلب دکو ورا تجی ifade بده بلیسی یعنی ورا گرتنی میشه ورا گرتنی شیخ سعید افندی خود تسلیم ناکه لا الشيخ سعيد افندي الشيخ علي رضا جي لولات دربايه لبيروت لحلبيه لو داري هم بري خوي تجاري توبتك هم شي علاقه سیاسی لو داری خورد که همو کسان را تکلایی چه دیگه چای گله انسان سان از شهر بیت الشباب دا سرهلدان بیت الشباب دا و 24 دا بود رویا بون سوریه بون را گشتگان را علاقه چه که علاقه سیاسی داد نه صدان خود کن هنک قرار اندگره شیخ علی رضا افندی لسوریه شیخ سعید افندی ورا درد که و خنوسی درد که و برای خود بر بجواب شوره چهولگی ورداته شیخ علی رضا افندی جه بگمی جه حلبه جه لاسکی و اندران لگمی سیار دبه اوجد چه استانبولی شیخ علی رضا افندی هفته کل استانبولی دی بینه با سید عبدالقادر را و چورا سیاسی را گلکی نقاش چه دکن گلکی قصدان و داین استندن چه دکن موضوعی خالد بگ وانا ها گرتنا وانانه اویدنان ifade خواستن ifade یعنی حس کن که اوی ما تشتکی بکن
ام بری تدبیرکی بگرن قرارek تیگرتن İstanbul'u و قرار جی اوه سید عبدالقادر و بترین حوالین خواه اوه کو علاقه وان بس جمعیت آزادی را هیه یعنی دکشا مستوای دان نزانم جشق علی زارا وی گوتن ایتی گوتن و دوی ام از جوالات زووا در کتمه سید عبدالقادر دوی شعرزاد دوی وره yani دوی وره ولات ام تشتکی بکن اوش دوی زودا در کتمه و هرن شیخ سعید انسانه کی خودان سایه علمی وی هیه زمان دزانه مالی وی پره قدری ویجی پره دولات دایه هر الدورة توببن خراب کن سروک و لی بجون مجادله خواه بدومینه ام جی لفرا امی چل بسر ملی مسکنیه بدن دوماندنه و پشت امی ببن یک شیخ علیزا فندی جی بگمیت ترابزونه چاره چله دا لگنده کی تکمان خنوسی ارزورمی yani دوی گنده کی مزنه دوی گنده دا دورا دوسو پنجه کس دناوا وانا دا اندام آزادی هبونه جمعیت آزاد مثلا قول آواسی کرامی قول آواسی اندام آزادی جمعیتیه خالد بگی حسنی اندام آزادی جمعیتیه وقتی دنیشی نزانم yani اندام آزادی دا هبونه تنهونه نتیجه لورا سود پنجه کس تجون دروج نقاش چیده به دروجان شو و قراره کی تیگرتن yani مینا کنگره کی یکمین به لوی داره یک تشتکی درد که به هولی اوشی اوه دبین اوا سرهلدان هانی لسر ما واجبه yani Kürt gerek vi serhildane bedin kirne navi çi bikin çi navi bikin cihat çünkü ligor din yeki kulu mali xwe xudi derkeve li namusa xwe xudi derkeve li erdê xwe xudi derkeve li zimanê xwe xudi derkeve li ibadet û bawerî xwe xudi derbikeve û mücadele bike ji wî re tê gotin mücahid û di wî da were kuştinê ji wî re dibêjin şehîdê öyleyse ev hereketa me cihad e قرارا دو دوامین جی اوه کو او کسی کو اشتراکی فی حرکتی بکی او جی مجاهدن و سروکی فی حرکتی جی رئیس المجاهدینه اوی قراری دگرن و دناو خدا استشاره دکن و دو بیجن سروکی ما برا شیخ سعید شیخ سعید افندی شوی ساعتی شوها بناو رئیس المجاهدین حرکت دکه مکتوبی خوشی رئیس محمد سعید الپالوی الآمدی رئیس المجاهدین yani وی عنوانه قبول دکه و بناوی وی عنوانه جی مکتوب اندرسینه جه عشیران را جه شخصیتان را جه شیخان را جه آوان را همو دوره را دچینه عشیره کرد کساتی کرد تا علوی جی yani بله yani کرد نکو سنیتنه yani بناوی مجاهدی بناوی رئیس المجاهدینی خباتا خود دست بیده که لودری شکلی که تزه دکره مثلا ده بکه روشکی دنا دمشه دچه منشکوتی زیرا دوین منشکوت قارلی اوی yani اوی منطقه شو داری دچه منطقه چولیگی و کنگره کلوی چیده به جوینه کی برفره او جوینه دا جمالا سویر دکیونه شغلری چانه دکیونه مستان دکیونه بوتیان دکیونه شغلری ملکان دکیونه yani گله کی برفره بیه تقریبا خطاب 3-4 belki 10,000 کسی بکی اخصا نه جویانه اما او کتله او حرم دورا 10,000 انسان هیا دوی حرمی دا تمام پیشاتی وانا لودر جوون هف نقاش دکن هنکی دبیجن غلطه هنکی دبین نال سر مواجبه و امر کی الهیه و شیخ سعید افندی وکیلی ویتشته مجبور لودر جی دیسان قرار مثبت درد که شیخ سعید افندی لودر در واسطه بر سر چولیگی دچه دارا هنه لودر جی انسان توپه هفدن افزکتی و عشیرتی لودر دیسان چه هنه آزی و زکتی و قیلان و میلان و گوک داره و گشتی که تینه جوان لودره جوینه کی چه دکن و دوی جوینه دا جی گشتی که قبول دکن مثبت قرار دگرن شیخ سعید افندی جوی در واسطه بده چه پیتی پیرانه برای ویل پیرانه بشه عبدالرحیم تو پیرانه دا مثلا به پروواکاسیونه کی گلده تقه لودره بچارپش هم عسکر تین کشتن yani او عسکرانه جی تربیه سیزید کن تینه دوين ام محكوم هنا ام هاتنا محكوم عندنا والشيخ عبد الرحيم مش دبي عرف عاداتي مدى يكي فنا الشيخ سعيد هاتي دي هندر دا 450 مرف هنا داري دنا وانا دا محكوم عن بهاري اوات قبول لكم كورت ويتشتي هرن امي باشي محكوم عن جوارا بشيني وانا جي ادب سيزي دكر هم كينه نظام هم چنه حقارات دكر شيخ عبد الرحيم مش مرفاك عصبي بيه وحقاراتي وانا قبول ناكي وانا وشاكت دن سلاحي خواه بكوان هندر شي عبد الرحيم شي نتيجة قبول ناكي شاردكن وانا عسكران قشتين كشتين دورا بچار بيج كيسن
daha löyderi dirci kevane derket. بله Şeyh Said Efendi tabi viyan acizdi be. Bir hazırlar ne biya. كهين بنقها سرهلدانا كجشتي يعني Na, Şeyh Said Efendi hedefavi ev bu. Yani her tamamı milleti Kürt hişarke, mesele zira izah bike, bece em çıma seri el radıkın, cibo çiye, cibo zamana, cibo ibadete, cibo dine, cibo mala, cibo mülke, cibo junu zaru, namusu, olku, hukuki khoy beşeriye, yani em beri her halkı khoy hişarkın, u pişre em Birleşmiş Milletler Aracı bejin em vay daxaza kime heye. و ام ترکان دا علاق پروبلم کی مه ورن ام لهف نخن مسئله حل بکن چاک وانا ایجاب کردن ملف شركة چکداری نهاتی فکرین yani. Yani çekdari nihai şuhabiye bir çekti be. Yani ama hedef ama şer çekdari nine. Ve hesabı dünya teze emicim emam المتحدة Arabı bejin. Mücadele xo binin holi. Bra yani em haben yine bra dünyayla me kabul biki. Tabi ev provokasyon bir mesele hildi şine. Şeyh Said Efendi daha cüderi radı ve de çehine löyderi Salih Bek löyderiye tabi Mustafa Bek'i problem de ma beyne wanda şeve wî de ez her wana lev bînim û xelk da lê dicive li Diyarbekirê da li Cêda li Pîranê da li Hênê da li Gencê da dara Hênê li Gencê da li Paliyê da li Cebaxçûrê da li hemû dever de herkes Serhildanê de dest pê kirin Şeyh Said Efendi mecbur dibine kontrol dike û Feqih Hasan heye Feqih Hasan ji Bingolê wî tîne dike reîsê hikûmetê vekîlê xwe tayin dike hinek nîzamname qanûn jê ra dibêje bi vî şeklê jî hukm bikin û komîtekî jê ra de çêkirin yani wezîrê wî kirin ew jê ji aliman ji eşrafan e nîzamekî lêderî didome dest pê dike yani ki zulüm nekin, esiran nekuşun, hûn çi dixwin aynı xwarina xwe bidin esiran jî ve esîrê ku di nav da ilmî wî hebet doktor be veya muallim be wana jî bînin bira ji xelkê ra xizmet bikin yani ders bidin wana weka esiran qebûl nekin tiştên malê xelkê bi zor negirin bira esker neçe malê xelkê bi zor negire ihtiyac çêbû Perê wan jî tune bû bira belge bidin ve bêjin meviyan girtî em ê paşê tediye bikin. Yani hinekî li gor xwe hukûkê xwe jî tespît dikin. Wan hukûkan dikevin berîyetê jî. Jar tiştekî zef taybet heye di virada. Şeyh Said Efendi wî sêzdê Şubatê da şerê germ dest pê dike. Şeyh Said Efendi xwe qerarekî dikire. Hetanî wî çaxî mektûbê xwe Reîsül Mücahidîn dinivîsîne. Di wî sêzdê Şubatê şûva Reîsül Mücahidînî lexu dike. Dev Sewîda dibêje Muhammed Saîdul Palewî el-Amedî Xadimul Mücahidîn. Xizmetkarê şervana. Yani xwe bi xulamî qebûl dike. Mektûbê xwe îca werdinivîsîne. Hetanê wî çaxî Reîsül Mücahidîn dibe, ev şerê germ çaku dest pê dike û înwana xwe ya reîsî îptal dike û ji bo xwe xizmetkar ed dike bu şekli mektûbê xwe dinivîsîne. Evvel tu deverekî da hesaletekî hatune. Yani yek lîderekî emrê wî da 10,000-20,000 silah hebin, insan hebin û bu xwe înwanekî hatibe dayînî meşrû yek evkekî meşrû dane, bi kongre dane û yan lexû bike û xwe bibêje ez xulamê şervana. Yan da hesaletekî mezin heye. Yani Kurd xwedî lîderekî ewhan e ew insanê ku di vê hereketê da giştikî insanên egît bûn, xwendewan bûn, yeka weka Salih Begê, weka Şêxlerê Çanê, weka Feqih Hesen, gişt insanê zîrek bûn, muhterem bûn, emirê wan dora 40-50 salî bû, zin û zarê wan hebûn, qedr û qîmetê wan hebûn, yani hukmê wan hebûn, vana giştikî xwe feda kirin. Evet yani hareketa Şeyh Said Efendi hareketekî oliye, hareketekî netewiye, û di vî hareketê de hukûkê beşerî heye, tê de hek û edalet heye, tê de parvakirin heye, netew heye, ziman heye, exlaq heye. Şeyh Said Efendi serhildana wî referansa xwe ji Qur'ana tewhîdê girtiye, dînê seltenetê jî red kiriye, dînê Osmanliyan, dînê Emewiyan, dînê Abbasiyan wana qeyekî jî qebûl nekiriye. Çünkü wana gişt dîn kirine wasita dünya xwe. Birayê wî jê ra divê Şeyh Badî Müftiyê alimekî mezin e yani divê kek û divê
شما هادكي نتشد بأم نكارن يعني قوتها ما نه عشيرة ما هي نه تشتكي ما هي أم نكارن بدولة رشار بكن دبي نا دبي بعدين دبي ازو افشر فيها دستي ميجي ببينه خدا شاهده از دیسان به سیستم کمالیزم را به وی خونخوار و جبروت را مجادله دکن دبی که اکو ور نکه دبی دین دا جیکی دا تنگاسی چی بو به حضوری چی بو مرو گره که کار هجرت چی بکه دبی نبادی از کوچبر نابم وی خلق دبنی اسارت در نهیل از اوچا خواهی تعالی یوجمه پرسه بجه سعید قدری تهبو حرمتا تهبو علمی تهبو مالی تهبو شاکو دین امر الهی خلق زمان عرف عادت کت بنی نگام پلخی داگر کردن هاتن داگر کردن و تجی پشت خدای تو چی چای داش خدای را دبیم چه والله دبی ایو چای زبانی ایو پیچا من بکن استی من و من کاشی جهنمی بکن نه تو مخلص کی نزاره من کارم مخلص کی شو بعدن افندی اینا لله و اینا الیه راجعون تقدیریته yani Şeyh Said eve Şeyh Said Efendi eve hareketeki neteviye hareketeki oliye hareketeki dıcı zulmü zalimiye hareketeki dıcı dağırkeriye و تدا حق هي تدا عدالت هي تدا فداکاری هي بله 1925'de Seraldana kale Şeyh Said dest pê dike. بله Divê dîrokê de pazê Sibatê de veşin karê Şeyh Said tê dîl kir. Dewleta Tirkiyeyê de sîneyê Hezîranê de jî li gel çil û hebt hevalê bixwe yê kalê Şeyh Said li deriyê çê ya Amedê bilêra darvekirina wan didin. Dîsanê dema ku em lê dinerin rêberê gelê Kurd Rêzar Abdullah Öcalan jî di pazdê Sibata 1999 de bi komloyekê tê girtin. û di heman dîroka ku kalê Şeyh Said hatiye darvekirin lê cezayê darvekirinê tê dayîn. Li gorî we ev tesadüfiyek e Türk devleteki kadimi yani doğru 1000 saliye devletin و pek insafın şey. Yani Türk torunu Cengiz Han'ın torunu Hulagun'e torunu Oğuz'un kıştaki bekatlu khitalu kuştunu talanu deravan hatın evi asli hatta nevi 1000 sali. İşte Türk behesabın. Yani mümkün ecibuna ku ders bedin Kurdan, Doğan Rojan da idam karara dane, Doğan Rojan da gırtıbın. Yani veya tesadüfen nizanım. Yani Türk tiştihat karın bakın yani bırak Kurjivana ders terhi. devlet çima em veşin kalê Şeyh Said darvekir û cenazeyê haya tu kes jê tunê çawayê Evji stratejik lê çima em veşin nîşana de li gel têkoşîna we ya malbatiya bi dihan sala û dixwazin bigêjin her waqt em têne belê. kalê Şeyh Said û gelê Kurd hemû jî dixwaze Mezeke Hulagu çagu diçe Bagdayê işgal dike. Hulagu tu zanî dîrokê da mezinekî Tirkiye. Evvel işi ev ku tamamı ev kütüphane û eserê ku li derê hene eserê dîrokî û çand û hukuk û ku tiştê ku xelqan dide nazkirinê wana imha kiriye. Dibe wer kir Nîl bi çend roj hebirdim di çûpiriyakî wan kütüphane giştîkî eserin ji bo insaniyetê ilme irfane yani dîroke giştikan imha dike. İşte ev ya destûre di nava Tirka da yani prensîbê wata yek xelqekî ji holê rakir veya qetil kir û temam hebûnê wî giştîkî dike tune û ji termê wî jî ditirse ji değerê wî jî ditirse çima ev tiştê değerê Kurdanê ku hene eserê ku dîrokî wana giştîkî imha nekir binê avan. Yani yek eserekî di binê avê da değera wî bi milyaran pîvandin giştikan imha kir. Tiştekî nahêle. Vana jî qaîde di nava Tirkan da her waqt jî viyan kirine û dikin jî. Yani divê ku Kurd rêveberiya Kurdan ji vana ders derxîne. Hîna tişta xwe bi van îxanetçiyan va dagirkeran meriv girê bide ev ya gunehekî mesin e. Kurd îro ihtiyacan bi yekîtî heye, bi fedakariyê heye, bi toleransê heye, bi heq û edaletê heye gereka di nav xwe da rêveberê Kurdan, partiyên Kurdan di nav xwe da bicivin, hukukekî tesîs bikin, hukuk jî ji bo menfieta civakê be. Ne ku ji bo menfieta partiyê wan be.
gelê Kurd pir fedakarî kiriye. Zanê di dîrokê da 100 sal. Yekitiya Kurdan ligel gorek wantunayê, mezelek wantunayê yê Şeyh Said, yê Seyid Rıza, yê ku bunu sembol bûyî remz ji Kurdan re. Faşîsma Türk derdikevin dibêje bila rê û rezmê wan navê wan li ser vê axê bêra kirin. Aynen. Ev tê çewatê yani gel. Ev kîneke çewayê, nefreteke çewayê. Yani ez dîsan dubare viyan ez dibêjim Türk denayê wan yani de hususiyetê wan da ev heye. Wehşet heye. Ceberrutî heye, firavunî heye. Ew bikin. Em gereka çima li hember viyan tiş. Man nikajî nakin ew gencê ku bi sedan genç termê wan girtin, veşartin û dernexistin û birin İstanbolê kirin, torban û kirin, nizam çıkan, paketan û ankar nakin. Yani bi şûr hatine dünyayê, temamê dünyayê çika cî ku zeft kirine, bi şûr zeft kirine, bi kuştin û talanê zeft kirine. Evan denayê wan da heye, dünya wan da ev heye. Kurd çima ji fiyan dersler naxî. Yani hûn dibêjin dixwazin hem yê berê û hem jê yê niha dema ku Aynen. bi dihan goristanê ku navê wan Aynen şehîd van şehîdê ku li vir çêkirin Gora da- feqîr fuqaran çûkin zarê gundiyan giş şehîd ketine zarê feqîran giş şehîd ketine li vir xwe çar hem mezelan çêkirin bi top û tankan ketin navê tiyaran bombe avêtin kiştikî hel neçandin ama salek du sal berê sê çar sal berê nekirin. Belê. Niha li gel Kalê Şeyh Said têkoşînek neteweyî daye lê hin derdorên ku bi dewletê ve girêdayê dijberiya Kurdan dikin dixwazin wekayê malê xwe bikin Kalê Şeyh Said Aynen. dixwazin di rojên taybet de rojê salvegerê de wekayê bîr bînin bernameyan pêş dixin nizam mewlûda didin nizam ew dikin hûn ji vê rewşerê vê nakûkê Ez ya hetan van salê nêzik da jî tiştekî hatune bû. Kemalizm tam çizgîkî sor danî bû mabêna xwe û Şeyh Said û rêhevalên wî bi tu şeklekî sîstema Kemalizmê ê ku didamandin bibiyan Şeyh Said dijminê wan bû û ew jî dijminê Şeyh Said bûn. Ew yani ew ruha û ew Kemalizmê dijî hev bûn. Lê ev nigê Kemalizma teze ev sîstema ku 10-15 sal didome wana dixwazin li gor xwe çawa ku li gor xwe dîndar çê dikin li gor xwe komünîst çê dikin li gor xwe liberal çê dikin yani her tiş li gor xwe sîstema xwe çê dikin û li gor xwe dixwazin yek Şeyh Saidekî taze jî saz bikin û ji malbatê jî însanan Digirin ava xwe. digirin heta nika nekiribûn. Lê ev ya çend sal ew wî jî dikin û herhalde ew ê tewîz mewîz jî bidin, ew ê menfiet jî rava bidin. Yani ew ê Şeyh Saidekî korsan ji xwe re çêpin lê ewan naçe serî. Nabe yani Şeyh Said ruhekî muqeddes e. Kesê ku viyan bike ne gel qebûl dike, ne civa qebûl dike, ne misyona Şeyh Said ruhê Şeyh Said wî qebûl nake. Di ruhê Şeyh Said da hember zulmê û zordestî sıknandin heye. Îro xûna Kurdan tê rêtin 100 sal berê çi biye, îro jî aynî tişte. Misyona Şeyh Said viya çawa qebûl dike. Yani wekayê hûn neviyê Şeyh Said li pêşberî van hewldanên Kesin divê ku merol pêşverê wana bisekine heta yani heta nika me teşhîr jî nekiriye divê ku em teşhîr jî bikin û em bibêjin jî gelê Kurd gereka viyan qebûl neke civaka Kurd viyan qebûl neke. yani gelekî dirêjî em axivîn ji serhildana Babanzadeyan Belê. ya 1806 û Belê. vir dema kamlê dinerin gelek serhildan pêş ket. Böyle. Serhildana Şeyh Ubedillahê Neherî heye serhildana Mehmûd Berzencî heye mala Bedirxaniya heye Koşkirî heye Şeyh Said heye Seyid Rıza heye Agirî heye Sinkoyê Şikakî heye dema kamlê dinerin evana serhildanên bingehîn yê têkoşîna neteweyî dahiye li dijî zilma Osmaniyan û zilma dewleta Dagirkeran. Türkiye ya dagirkera. Niha jî PKK jî weka wê serhildana 29 a li dijî vê zilmê ku serhildaneke neteweyî de meşandin, şerekî neteweyî de meşandin. Ku em bêze dikin hemû serhildanên Kurdan an îxanetê têk çûye, an jî nebûna yekîtiyekê têk çû yani. Îro ji dema ku em lê dinerin heke PKK serhildana 29 be û ya neteweyî be şerekî jwar li pêşberî wê tê meşandin, li pêşberê şerekî bi vî rengî xudî derketenek çawa pêwîst e. Belê. Nika ez carekî viyan bibêjim em ê bidomînin. Yek ev ku ez serhildana Şeyh Said Efendi û rêhevalê wî têk neçûye. Ez viyan qebûl nakim. Wekî mesulekî misyonê.
والشيخ عبد الرزاق افندي جي يعني بفي شكل شروع ذكر دقو يعني اگر موي سر هلداني نكره كرد اوي تماما امحا ببانا اسومله ببانا ما دست آغان دست گندیان دست شیخان دست خواندوانان دست عسکران ما دا هفتو و ترک داکرکرکی ظالمه دوی که devgeri Kurdan jiyan ders helden. Çara seriye viyat çiye? Çara seriye viyan eveku behevra münasebet kurt bükün. Alakan kurt bükün. Dinav fada adil bin. Yani adalet temeli her tiştiye. Adalet vahta kutune ve dinav hizbeki da iştune ve o hizba peştan naçe. Adalet nav bukhayi yekiti ki be adil u birrumet. Yani az teslimi tebimim ev yekiti nine. Birrumet. بعدالت و بالرومات یکیتی که بعدالت و بالرومات دناو خدا تأسیس بکن کرد هنه عردوان هیه زمانوان هیه دیروکاوان هیه بس ادان سالجی بدل دانه قد تو ملتك اقصا بدل نداره شبو سروکی خواه بینجا انسان خواه دو دنیای دا کسی خواه نکشتیه دوی که قدر قیمت وان انسان ورزانیمی حق کردان تون حزب وانا به ها بکبه هفدو بکشن محقق مصلحت هر کسی لگوروی هیه محقق هیه اما حتی نقطه کی از ویا توصیه دکم داگرکری وان ظالمن شما کرد و هجی خواب داگرکران را دگره ریل بر فلاکت کلستر جواکی دکم سکیش اویا چه او کیتی یعنی جواکی پر حساب ناکر تفگری کردان جواکی پر بو نادنی پر دگر قیمت چی نادن جواکی شبوان هر تشتی مهم حساب حزبیه bir sali David hesabı şahsi çi bule anka haneki devlet Kürdistan'da tiş bir ders ketine yani işte buna niv devlet perivan heye hazinavan heye petrolavan heye çoğun para digirin ama ankacı hesabı şahsi per peşta ketiye yani hesabı civaki uçaku bükün devi ku civan hususiyeti xwe terk bükün Kurd qetla hevdû neke haram be gerek al قتل كردان سر كردان حرامه بلكي قتل شو حرامه اما كردكي بصفت حزبي هر كردكي بكوجه كوچبر بكه طالان بكه يا مستحيل ندوي كجواك فيان ببرسه يعني سبب كردان كو حركتي وانا شو واقستيه پلشان دي اخانه نابخيه ويتنبونا يكيتيه اوا سبب مهمه 100 سال بالشر گرم نزكا مليونان كرد هاتي قتل كرني مليون صرف حركات الشيخ سعيد افندي 50000 انسان شو حركات PKK da 7000 زيتر او برزانيا da دورا 4000 انسان شو يعني عيبه 4000 انسان هر از هرم پترول بفروشن تيارش خراب ماشي فا نيشه هذه قبول از خدي باورم قبول نکه خدي دبي گلجي ويان قبول نکه خوي نبي الشيخ سعيد ميسيونك واهي حسكرنا كنافا جواكت هي وش بنا ام بفيجن لهفكرنا بارتين كرد هون فكرن كو هولدانك ويرجي هبيان من فيان اساس تشتكي مهم تقول من سروكي كذا برئيس مسعود بارزاني راجي من خبر ده من قنديلي راجي فهم تشتان خبر ده حمود بيجن راسته يعني فيان دبيجه دبي ميسيونا بناوي ميسيونا الشيخ سعيد يك برسك جمارة ورا قوتني أم لسر سري خو قبولك ودبيكو هبجي أجي عيني تشتي هر وقت حاضر ودخوازم كو بالشكل كي عدالات عادلانة يعني أم حاضرين في خدمتي بكن وأم أزواكا مساجك يجي في عند بيجن برا دنجي ميجي بتشوانا يعني أم حاضرين هر وقت وهي خدمتك خدمتها جالكي بله قال لك سباس رئيس الشيخ محمد قاسم صاوي هون هرهبن خدا سلامتي بله گودارن هجا ام گیشتن داویا و برنامه خوی پودکاستی مجرد برنامه ما بمناسبت سالوگرا داروکرنا کال الشيخ سعيد ما بالنبي و محمد قاسم فراتر آخوی حتی برنامه کدن بمن دخوشید افدام و حمود می